sakit para kanya ka sir, ustisya ko ba sir? Hindi nga sir, di mi mamon nga ti gapuna sir, kung di mi mamon nga ti nagkukas ka kanya. Duble itati sakit ang marikrik na ni Edgar. Kalbasan na sa aning nga nasalbarbay ti biyag ti asawa na ani Maria Elaine Valencia. Kendi 7 bulan na nasikog ng anak na kalbasan na biktima ti pambaltug. Inibasan ti barangay Bumagkat Tayom Abra pasado alas 8 idirabi. Istoryana, inlubo na iti motorsiklo ti asawa na ken manipod iti balay iti barangay Pawal Lagangilang agturong dakuma iti bus terminal iti Zone 7 Bangged gaputag biyahe da nga agasawa iti Metro Manila. Sarsaron nga iti may sapay motorsiklo kaduada ang nagluganan di kasinsin na ken nobyo na hindi na mapasamak ti pamaltog. Da sumarsaron mo kanyami sir nga bigla na kami sir nga pinalto-palto kami sir. Hindi naalam ni bakit ko sir na ikisa na sir nga gawamed nadatama ko wala na sir. Hindi kung sir agbuta nga mga mangisardang sir ta baka si kami nga duwati patayin la sir. Di nakapaltog dan sir nagsikuda giduwa nga ganmaan sir. Tuyak ikiso na sir nakapay na kang basta sir. Jet ta nakapinalto-palto sir. So nga di tama na sir ta nag-lady seat ta buntis but sir pakasta. So nga dito di tama na sir. Pakasta. Tigat digan bidal. Tama na kun dito sir. Apa mga nadaron da dito ay paset ti sitio Bagong Baryo dito barangay Bumagkat Tayom maipagarop nga imabay ti ride in tandem suspects pinaltupaltungan na dito ay mismo itata biktima idinto dagiti agasawa dagiti ti nagderderetso agingga nagparayat ng ganiti residente dito parte na iti barangay Bagalay more or less 500 meters ti kadayuna manipod ijay barangay Bumagkat. Bigla nga da si mulpot di likodan da nga nakamotor tapos bigla da nga nagpaputogan nataranta kami tinapik ko di kadbak parta ka mamunga isarsardang ko na kanya nang di tinalgyapak di kadba medyo likod nakitakso na nga kinita na dagi di pimaltog kanya dang kunanan nakanumat nalasin sir ta nakabungot da kanuman tas nasipngat pa so jak pa imot nga nakita sir kanawan magsilaw da dagi kimamat kanya da tas di nakadanong kami di Bagalay di nga medyo pass out ni bakit nan nga nagsardong kami sir tag tinagyan ti motor ng pangko sinarapay so na jayon tas nagdawat kami ti tulong di jayon sir. Naitaray ti ospital ti Bangged ti biktima ngem nayakar daytoy ti ospital iti Bantay Ilocosur nga ison ti nakapugsatan ti angis na. Iti investigasyon ti pulisya nakarekobreda ti patabasyo ti bala ti caliber 45 iti crime scene. Awan pa'y ti matudo a suspect ken kang rona na motibo ti pamaltog. Ongoing dagiti committee dagiti backtracking iti CCTV along dagiti nagdalanan da sir. Kan dagiti kwanti intel malalam nga informasyon lang no. Anya ti dagiti background dagiti pamilya. Agpapanmet karagitoy borbor cha iti pamilya Valencia no anya ti motibo ti pamaltog. Awan mo ti kinarkariri mi sir. May bakit ko gisursuro ba di tagig sir. Tapos siya kadabo basit nga sari-sari store nga bambantay. Ken nagaiwanak ti gidobing nga talo sir. Awan mo ti sir ken di sir awan mo ti kinarkariri mi so nga taktil nga aslaman ko ma panpanunot ko no kasjel tinobrada ka jamin. Tipi musay a biktima ket Manrosority Gat Andres Bonifacio Elementary School di Taguig City nagbakasyon laeng iti March 29 dito Abra ken mapan ko mag-take the exam na iti master class na itangal daw. May kupat nga nakdakuman iti asawa na ti sikog na. Impapilaman ti pulisya kaniti damo na ti insidente ang makikoordinar iti estasyon ti pulisya tapno masulbar ti pasamak. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.